Haleluya. Ting yang lang hakani ko po. Kapag inamdan. Nandiyan man sa nitip udan hangni. But kaya ka bang nila bagin kintiyo namin kaburong kachang mi. Oh try Jesus, try Jesus. Katiin jong mi. Hagi sam kalnong kapag kitay katway ka ong. Turuay ka jingero ya utray. Ubasan siya haseyon. Itu hakaway pakaway ka jat benrio. Ya kikam kibabha kiba ulale. Wat punjo hakasam. Shispak halay rekat basaw do basan ko ang. Utray unsin syar halor ujat benrio baro. Kaburam jung ukan don halor kibeneng. Don unu utray ublay jungi usyang hakabakenja syajrong. Takni ko por tungin niya ro utray in kintiyo nam ikakerteng ka jong u. Maditang mo u pwede hak siya banyo ikijin niya ro kijongi. Oh Jesus, you can feel nam yamin. Oh, you can feel nam yamin. Tungin niya pelay, kijing rai, kijing aro, jimani kijongi shaw play. Oh, you can feel nam you Jesus. Oh, Jesus, ni can feel ben bena milos try me don habang isang ngira yami api ngira yami dajing rise I should sing it right Jesus we can do now Jesus we can do man pen benaba milong milong oh try me don bani menta ngira yami daching rai oh kapangiman
me long over cool, me long over cow. Oh, me long over day, how but no kissing a road. How are you? Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Lasiu spa yang itu utrai. Dekat senam kejong utrai Jisu. Kanu kalau berkodor bangi long ke lasiu spa kejong utrai. Hallelujah. Kajing kublai kalau ngipi baru aki kun jo blai. Kibadan hendak kerjakan bagi tua kiba pek lembaki social media. Bat kum juru kajing kublai kalau yaki kena Sunday school bagi no hikai juga le siapa. Pitai wan je seng. Lihat ngut kibong em. Ngai teng don hika jing thai. Mga jua so de ong le je seng wan chuan. Le ku ki khon jo bling kwa ban ong she pi ni ka sngi. Ba Yaki step, yaki sin jam bapi shim. Man ka pora hiwan seje seng ublay record. Man ka sin bapi no syaka kam ka jo utrai. La kalong hakanur nur kam ublay record. Au fidon ban duai hakma jo ublay record. Kanu no pile nam ta ublay record kita barok hoy. Nomor ublay jongi, day ublay, ubarikot tangi kipop. Don kibri basyo tu kumta. Ba ublay urikot tangi kipop baik. Kenam reng ka kwa ban oyengi, ba ublay ulong ubabha, ulong faithful, ba ublay urikot lut, yiki jingle bha jongi ru baro ka bangi ngile. Nakamta kahima kajong ublay. Bana mga takadaw ka kting ka jo blay kaong. Ba blay umlong ubam hok. Uban klet no. Yiki jilap ha jong pi. Ladai ki pop jongi baro ki barit bagi bakraw. Ladai ngimpan map no blay on spen pa wikita baro. Bangin yo laga jong ka bainong nam taki pop ki bangi lele. Kamut padib ki kambab hangin umyo bainong. Ngin yo yaka bainong ha kata kasngi ong batnya haleluya kuki kuan jo blay habingi pedang yo try Jesu ngi wan je seng na ka wake up por la ka longe kanu kasiu blay la ko sipo ya ke jing dwai ki baro ni don hakata ka lenti la ni don hakata ka journey hakajing ya lenti jongi bad ublay Teng isngo bangilong haju em ngimlong haju ngilaya lenti bar ublay bangi don hakata journey kawa man la kapor hakajing ya lenti ka jingi baru try uba ublay jongi shopping ile ka ting jo ublay nga kwa ban puli yakini ki art liki dikhot na ka ting ka jo ublay kawa nang kong kalong na ka tesel ni kawa nang kong dikhot basan bat ba ho sao Kabong kumne ke English bang sekelas kasih God who calls you is faithful. He will do this. Ublay ubla khot yepi ulong ubala ban shania baru ban leru yakata. Sam saupopra dekat bakat sau. Sam saupopra dekat bakat sau. Ketmau ni kentin. Dua siau terat hadu kata-kata haga kasih ke ongkum ni. Naba uni ublay ulong ublay jongi jiunom la jiunom unlong unong lam jongi jin hadu kajingyap singaman pulibyang ya ka jinglong faithful ka jo ublay haga jim ka jongi naba uni ublay ulong ublay jongi jiunom la jiunom unlong unong lam jongi jin hadu kajingyap For this God is our God forever and ever. He will be our guide even to death. Ong bat nga hallelujah. Kuki kun ke jo blay. Idon hagalenti. Hagaji lenti jo pi man lagapor. Hagaji day baru try wo blay.
Kabalang ka don haka journey. But siya ang ong ini kintiyan han kapon menta katukan ni kibenta. Nanong na English ba hading katanga sa kelas kasi the church is moving into the brighter days. Kabalang kanang ya lenti siya kita kisngi kibanang pernay. The church is going from strength to strength. Kabalang kanang yad nagabor siya gabor. The church is going from glory to glory. Kabalang kanang yad nagaburam siya gaburam. The church is entering into a very, very exciting time. Bakabalang kanang rung, bakalang yad siya katagapor kawas ngobang tam haka history jong kabalang. Compare laki beriu kiong kumno. Compare hani kisingyo ikiba bon ki kubor kiba mi. Kamtam gitu kiba jupet ki YouTube. Pipet ki YouTube ki jio ki kubor. Kiba bon sen ki long ikuma ki penduk man sim ya kabalang. Hari ko ki kun ki jo blaze ngap le away. God is faithful to his word. Ublay ulong faithful ya kaktin ka ba Ukraine. Banamar kata daw compare langilong kumno compare lani ka surrounding jungi kalong kabalong so dark so negative. Hari ni don yo ublay ubalong positive ila ka jong kaktin ka jo ka ba Ukraine. Nama kata daw nginum long move. Nginum long belapan ki no deki AKA haka GM ka jongi. Stay focus. Bat be ikaktin ka jo ublay. Namar ublay, ubom ju kela. Habanga ong sepang ka balang. Habanga kren sepang ka balang kanang yai naga bor, naga brom. Kamut ban ong tang ya ka wake local church lani ka GCC. Kajingmut kajong akalong nagamanta kabalang salonsar, the body of Christ. Ong ban nga hallelujah. Hani kasngi ngakwa yangi bagnya ya rengkat ban nga hakat journey hakatin ka joblay. Hoy don kipor ki banga ngawan nang nigajaka nga ay ka sermon shepi. Henry don kapor kumantagasngi kama kwa banya lam yepi ban betin yepi banya rung chagaktin ga joblay. I want you to journey with me into the Bible. Bagin yepet yeki ege ba oblay udon nakabanta jongi. Ong bat nga hallelujah. Baladang amla ban pendep lan banya lam yepi syuru ga kut jong ni ga jai lenti mentagasngi. Wanum pep haka kendai terik. Haka kendai nama lasniu boleh don sakramen haka arterik dengan simbiang haka kendai terik banyak lam lenti pi syadu ke bakut. Begini i ke borom ke jo boleh ke banting shan. Compare lang yo i ke jingdom ke badum ke nukat no. Ublay ubakular ublay. Ong bat nga God is God. God is God ublay ublay. Tong ya lenti ban nga hakaktin ga jo ublay. Ko ki kon jo ublay swabin le chata. Ngokaman ong kumni. Ai ni gisngi kibla deb swang ni election MLE hapo Meghalaya. Don we parlok baile ubakan ba section oing akumni ong pastor. Habang kan ba section mga kibri ki ong wa Hagajaka mo niyo sngo kan bas leksyon Ukraine Bible penban. Tenga ngong yu utaw parlok janga ong kumni ngong pechani. Kadaw kalong na marbabaro eskatala feed yengi deki jong food. Mentah habaga standard ka joble ka standard juga jielap kala lej hagarukom ka bakam halor kibri kim sngo tu ikata. Ikwa ban syok sngobe ya ka jie ben ya kuwe uwe kumta rebi pilet diki aka ki balong solid ki breakem skotu bana mga tadang ngakwa ban ngi ni gasngiru ngakwa ngi bangingin yo ya kata ka balong ka pure milk of God from his word
Ya kata kam dut kaba khut kaba long pure na ka tin ka jo blay. Ini pej ban ngan ki bentan ka tin jo blay ki babon we are in the journey ni don hak ta ka jailen ti ka jongi. Bangin sedang nang ni. Bagata ka long kat kum ka kitab Genesis. Ini me puli ya kini nong saong ipi hang nu ban ye puli ngin si puli. Lagam ong ngin me puli tamangan ai pi ki di khot Bible. Kat kum ka kitab Genesis hakal nong ka khat ar. Ngiyo i hang ni bau Abraham udon hak ta ka snong ka ba ki khot ya ka Haran. Ka snong Haran ka de ka snong ka bam tip yo blay. Ka snong Haran ka de ka snong ka bamani yeki wei pat ki blay. Baru Abraham udon hak ta ka snong ka ba kerteng ka Haran. Bakai ke baca kalong, banak tak jaka, ublay, ukot ya u Abraham. Nginya puli naka kitab Genesis khatar, ngan puli manang ni narukat khot banengkong baar badbalai. Syashkor, filaban pej iki Bible jo pi lan bu iki notebook jo pi, hari ngan puli manang ni. Kaktian jo blay kong kumni Genesis khatar nengkong hadulai. Tiu try long how Abraham tu khelet no mamihi nalakari banakla kikur banaka ying ukpa jongmi syakata gari yakabangan pen iyami bangan penlong yami ka jaj ban riu ka bakraw bangan kar khuyami bangan pen kraw ka kerteng jomi mamiru menlong ka jingker khu bangan kar khu yikita ki bakar khuyami Bangan tim yaki uta ubat tim yami. Banyak ki jaj beriu baro aka perthei kinlong ki belakar khu hame. Ublay ukhot yu Abraham menbau Abraham udon hapo Haran. Kata ka snong ka badai ka bom tip yu ublay. Ka badon daga jimani ki wei pat ki jaj blay. Banyak angu yu ublay bau ublay ukot yu Abraham, baru Abraham ukot ngu ya kajing kot ka jo ublay. Ublay uklempat ong hang nu nganya lam yeme. Hare ublay ong yu Abraham ngan sapen i yeme bangan sa yeme kata ka jaka. Baru Abraham ukot ngu yu ublay, baru bud ya kata kajing kot ka jo ublay. Baru Abraham hari ka pol umpat don kun. Walau la don ka lok ka Sarah Hanya umpat don kun. Bana mak tadaw ya saat baru bleiman kapor. Wong try ngam don kun, try ngam pat don kun. Kumno kan jai ka jim ka jonga. Bat ke ka baja ka long, bau blei ukular ya Abraham. Bau na ai ya sembai. Ke kita ke ban mi bujli na ki descendant, ke ban mi leng bau Abraham. Genesis ar dekot khat nyo. Singap ha. Genesis arpawar dekot bakat nyo ublay wong Abraham kumne wong badda ka bakar khu nganda kar khu si shayami badda ka penroy nganda penroy si shayo sembai jomi mag ini ki kentin kat ki khlur bad kat usyap ubaharut ka duriau baru sembai jomi unyo ban bat haladi yaki khadop joginong shun jongki Ublay ukular ho Abraham iki arjat ki khon ki ban mi no u ba kita ki arjat ki khon ki ban mi no u ki long ki natural Israel but ki spiritual Israel ki ban bun kat ki klur ha beneng ka bamud kita ki spiritual Israel ka bamud ka balang ka bamud ki khon jo blay ki la sait ka snam ka jo Jesu Banang tau blay wong ru bangan ai hame ki khun jeme ki ban roy gad usiap badan harut durau kebamut ya ki khun Israel ki belong natural Israel Haba Abraham ukongu ya kajing khot ka jo blay ban mi no nang tan po Haran nakari jo ki Khaldi ki belong kari ki bamani ki wei pat ki blay ulale shibun ki aka hagajim ka jo Abraham Pangilaman ong yaw Abraham, bu Abraham uday uso jong kajing kot jo ublay.
Ya Abraham lakot, he was called by God and he obeyed the call of God. But ngap ko ki kuon jo blay. Ya ka wei ne ki kerteng jo ka balang. Ika wei ni ki kerteng juga balang la ai kerteng ya ka eklesia. Eklesia ka mamud di call out once. Ya Abraham lakot bau mi no na kari kinong maniblay tao. But nang ta ya ka balang ru lakot. Baik kala mi no na kita ka jinglong jongka haga jim juga pop nganya pulibat nga nagaktiin ka jo blay nganyo i kum no blay ukot ya balang nang no blay ukot ya balang nang no blay ukot ya pi baru ukot ya nga nganya puli naga shiti ka benang kong Petros lenong baar kot ba kandai bat chipo ngap ki kentin ki bong kum ni nang kong Petros ar kandai bat chipo ki dekot Henry ma pi long ka kenja bala jid ka jinglong lengdo bakan jasim ka jetbri ka bakut upai lang ba de e lau jong hi ba pin da yo pen pau ye ka jing bha kor tam jong u bala khot ye pi na ka jing dum sha ka ta ka jing shai ba phla jong u ye ki ba menoru kim long upai lang Henry mentaki long ken upai lang ublay ye ki ba om shim la isnei Henry menta lais nei yaki kabalang bat mangiki khun jo blay ngilong kita ki bla khot ki jo blay lem dau blay bla khot yangi nginam la ban wan sika jing penim Henry day na mar bau blay bla khot yangi we are the call out ones kabalang kadai kata kabau blay ula khot yaka ban mino naga jingdum shaka jing shai ga jo blay kumbau blay khot yo Abraham naga ri kabam tip bagabam itu yo blay na po aharan ban wanno shaka way pat kari kabau blay on ai bagata kalong ka kanan kadai ka jingya lenti rengkat jonga bat pi hani kesngi kam dei tangga sermon ngim dala than ban penyaklat ya ka Israel natural Israel but ka spiritual Israel ngim la than ban penyaklat ya ka Israel as a nation kum ka ya ka jatbri Israel kum ka ri Israel na ka balang ka balong kata ka spiritual Israel ngim dala than ban penyaklat kilong ar bat phen shem man ka pot mirit ang pen kan mau nga manin ngada oying ong ya kata gen ngan keren kita ki basyun ki Israel ki syun ki balang ki syun ki Kristen ki ba i ki Israel ki i ki balang ki i ru ya ki Kristen bani makata daw melaban penyaklat ya ka jatbri Israel na ka balang ka chong oblay bang yo i na ka ktien jo oblay is a journey kum ong pi mani kam dei tang ka sermon re ka de ka jet len tilang bat pi yo i mani bala puli na ka ktien ka jo oblay bo oblay u khot yo Abraham baru Abraham la ko ngu yo oblay bo la mi no nang ta na po haran bo oblay lai lam yo u bat hang ta hapo kanan ula shong rengkat mau ukon jo Isaac u Jacob bat ka yeng ka sem ka jongki kila don hangta hapo kari kanan bat ke ke baja anda bau Abraham ula don hangta hapo ri kanan u blay ukren kumni Abraham singap Genesis khat san de khot bakat lai kaya ka mga keren hang ni menta kalong kung mga ilam ng TP syakata ka destination bakala ban long hakaway pa de kasi ublay mangam ko aban kan ka bedrong na makan drong tang mangam ko aban kan ka bedrong na mangam ko baka mind bikan long fresh ban kan mau ki aka Genesis khat san khat bakat lai ublay wong kumni Abraham wong baru try ulong how Abraham tu tip shisha bau sembai jome unlong nong way hakari
Kaba omdei ka jongki bat kin syakri lekin long merau yaki. Bagi kita kin ya pensitom yaki saus pa snem. Bagat khot ka bakat sau ubleu ong ya Abraham wong bat ya kata ka judgment riuru ya ka bakin syakri nganda bishar bat hadin kata kin ya mino bat ka spa shibon. Kaya ba ubleu kren yu Abraham hang ni kalong. Uang bagi kun jame ki kun Israel. Kin selek ban long merau hari Egypt. Bakin long merau kumbasau spa snem. Bakin long Egypt kin le ben yiki. Bahadin kata ublei uang ngan sawan bangan sapelat no yaki nangta na ri Egypt. Bakai ke baca Abraham ulalek no dan shu akapertei, Ishak dan shu akapertei, mentau basa ude Jacob bagi kun jong bagi ni puli ke dekat, nak kitab Genesis kalau nong balai pau nyo ke dekat ke bak nyo dekat lai pau nyo dekat banengkong. Genesis lai pau nyo dekat banengkong. Ngiyo I hang ni ringi puli, ngiyo I bau Jacob bagi kun jong ki im bagi syong kisah hari kanan. Sengap yang syutoy itu gitu kot saya keren bat fisibit. Bahagia kitab Genesis kalau no balai punyo dekat bat po pra ngiyo I kumno bala dino ya u Joseph syapori Egypt banlong umarau jong uparo bansha set patok haga ying kajong im paro. Banang ta haga lenong ke basau pawai ke kitab Genesis. Ngiyo ipat di kumno bau blay ula penlong yau Jacob yau Joseph banlong u Prime Minister jong kari Egypt. Ngiyo keren syapang ke Israel, a natural Israel. Haga de kapor. Ngiyo keren ya ke natural Israel. Baru Joseph ulalong u Prime Minister hangta hapori Egypt. Ong bat ngaki kun jo ublay, ong ublay ude ublay. Ong God is God. Ublay ude ublay. Baru ublay klet yaki jingkular jo. Banama kata daw ban penjalong. Ya kata kat jinge tu ka jo ublei ha Abraham kat kom bala puli meneh kal nong ka bakhatsan jo ka kitab Genesis bau ublei wong Abraham bau sembai jo me ba kita ki khon ki siu jo me kin selai balong brau shari Egypt south pasnem ban nama kata ka daw ke ga baja kalong onda bau Abraham dan shu banang tau Jaud Ishak dan shu mentah don Jacob bagi khon jo la dia Joseph kumumrao spor Egypt bat ke ega baja kalong bau ju Jacob dan hakari kanan ban penjalong ya kaktien ga bau bleu lo kren bau bleu ju bakalah bau kren kaktien ju penlong ya kan nem sneo bakan wan shika ri jo ka pertei hadu hari Egypt ba hari kanan kadon kanem sneo ka bakrau bat ke ega baja Ini pulih gak tinggal jauh belai. U Jacob bagi kon gik siu jauh baru gibadon hakanan kim don bam shu. Bagi ni pek ken ke ega beja. Ini pek menta. Nah ke kitab Genesis kalau nong wasau hawar dekat ke Banangkong. Sengap ke ibu Jacob ogi lagi jungki kon haba don bam shu. Genesis sau hawar dekat Banangkong. Tiu Jacob habau layok tip badon ukeu hari Egypt. U Jacob ula ong halaki kun senrang. Balai pia pek kmi paralok hi. Lene balai pia pek iwe. God baar. Baula ong hakmi ngalayok singau badon ukeu hakari Egypt. Tu kilek hiar syata. Batu thid yengi nang ta. Bangin yo im. Bangin om yapno. God balai. Kumta ki hinman u Joseph si paungut kilaya lej hiar si Egypt. Yega ban thit keu. Ban penlengkot yega jitu. Ban penlengkot ke story naga ktien jo blay ka Bible kilong bas ngobang.
Mdan movie ka ba itanat palat banyak story naga Bible. Mdan movie. Sekautat palaban puli ka tinga Joblay. Ki kun Israel, ki kunu Jacob kalay bantit keo na pori Egypt. Mano bala dia kita ki keo. Udeu u Joseph. Kila bam yo keo lalut hawan biang man kapor. Bangi puli na kay kitab Genesis kalong basaw pon rio. Kan mau em ngong ipi we are in a journey. Tikan mau na em. Kamna day kata ka semon rega day ka jinya lenti rengkat. Bangin poi padesh ka thong. Hakay kitab Genesis kalong basaw pon rio. Ngiyo i hang ni keng. Bau Jacob baka long ying long sem ju baro kila lej syakari Egypt. Ko ki khon Joblay nga kren ya ka natural Israel. Batkat mangadang kren ya ka natural Israel. Ya ki jet beriu Israel. Nga ngay skem ya ka ta ka jingka khamat jongi. Ka vil lanang yai lao nangi suki pasuki. Baon dangi lapoy siya ka spiritual Israel. Ngisa sngotu hangnu ngidon. Bat shanu ngin lek. Kum ki khon Joblay bat kum ka balang ka Jotray. U Jacob bat ki khon Israel kilayawan siya ri Egypt. Kilay kendo yo paro. Bat o paro la ay ki ka Jacob kin syong. Bakata ka Jacob ki kin syong ka long hapo Goshen. Kani ka Goshen ka long hapo jong ka ri Egypt. Kamde siya bar na ka ri Egypt. Baru ni u paro. Hakapor jong u Joseph. Ulale bhai ki khun Israel hadu kata. He was very merciful, very generous. Nam ta ki khun Israel. Baka Bible ka ong hang ni pori Goshen. Ki khun Israel kile roy hadu kata. Bat nyimla ban mudur. Hapo saus pa snem. Nakan nyopo ngut. Kila roy jan 1 million tam. Hapo saus pas nem. Naka nyopo mud. Kibalik hiar spori Egypt. Kikun kiksiu jong Jacob. Kilong tang nyopo mud. Henry hapo saus pas nem. Kila roy hadu palat kumba 1 million tam. Okay, Joblay score. Now the twist and turn has come. Kajingkala mentah kelawan. But kaya kita kajingkala. Pas ngap inya puli ni kaktiin ke Joblay. Inya puli ni kaktiin ke Joblay. Hagapor ka jong Joseph. Dang don utaw paru. Ule bhai ki khun Israel hadu kata. Wai ga jaka yaki bikin syong. Wai yaki pelang bikin bam ki masi ki belang jogi khun Israel. Re hadin ba u Joseph dan shu. Hadin ba u taus im ba itu ya u Joseph ba ki we kim dan shu. Ke ki baja. To nya puli bat ngaken mentana ka kti nga Joblay. Bat kan mau ngidon hagalenti ngidang ya rengkat bat nga. Bangin poi siya kabakot. Kabangin sa pet ya ka. Ni pet mentay ka natural Israel. Bangin sa poi siya ka spiritual Israel ka balang ka Joblay. Singap. Ngan puli hang ni. Exodus. Ka kitab Exodus kalau nang manengkong. Ngan puli yan do dekot ka ba. Nriyo ter. Tiu Joseph ula yap no. Bagi hinmenju baro. Bakata ka pateng ben rio. Bagi khun Israel kile roy kerhai. Kile aman bun bagi nang krau boru shikat day. Tila pendap ikata ka ri daki. Onda kumta na dukhot bapra kini i. Onda kumta tila mi usim tmai hari Egypt. Ubom shimla itu yau Joseph. Baulaong halaki brio. Hakmi Kibriu jogi kuni sel kelaya kambun bagi ya kamdan boru banyangi.
Ya, nginya kam le sian bat ki. Bayo kinya roy. Barhabakin mi. Barhabakan mi katma. Kanja bakin persya. Kinya syak bakin ong syuan jongi. Baya le bat ngi. Te kumta kinya le mi no na kanigari. Namar kata. Kila thong yaki sodar halor jongki. Ban penshitom yaki. Da ki jingkit jongki. Te kila te ki nong ba. Ki jingkan siyaw yaw paru. Kapitham bat karamesis ken. Te kat ba kila nang penshitom yaki kata kila nang man. Kila nang roy penban. Bat lapan jenjar yaki nong Egypt. Namar ki khud Israel. Te ki Egypt kila pentre yaki khud Israel. Da kabat jur'e. Baik kila ya penketang ya ke jing im jongki da ke jing penlong brau ka basitam ha ka deu bertha bar ha mau it bar ha ka kenja jing tre baro ha ka lengkha ti ka jing tre joki baro ha ka bala pentre yaki kala long da ka bajur ken ikun Israel kala long brau bagi kun Israel kala im menta ka jim ka ba e hang ni ha por Egypt hadin bau Joseph dan shu. Hari ko ki khun jo blay ong banyang bat ngasi sien. Ong ublay ude ublay. Ong ublay de ublay. God is God. Ong biang bat nga ong ublay juklet yala ka ktin ga jo. Ong ublay juklet yiki jingkular jo. Ki kun Israel mentahang ni hapori Egypt. Kila long brau. Tik kumba. Bagi po. Snem. Kiba lakren da ublay hau Abraham. Kila long brau mentah. Hari Egypt. Reku ki kun ke jo ublay. Kat ba ki kun Israel. Kan mau ngikren ni ka natural Israel. Kita ki long siap harut duriau. Kalau bagi kun Israel kidang long berau balanang pensitom yaki hang tahpori Egypt. Reke ke baja kalong. Namar bau bleh klet ya jong kerteng ila ka jong ka ktien ba ka jingkular bola kular. Exodus bat lai. Nginum pat pulis singap yanga. Pechanga. Exodus bat lai. Ngio yau bleh kat bagi kun Israel kidang syak pensitom hang tai. Haga jing long berau. Ublay unang penkre, yau Moses, yau Joshua, yau Caleb, badi kiwe, banlong kino yalam bagi kino pelat kikun Israel nakari Egypt. Tu kikun jo ublay. Kamlong abasuk ya kikun Israel. Banong iki bakin lek no na por Egypt. Kamlong abasuk. Namar balay, it was too long. La slem palat kila don haga jinglong merau. La slem palat kila don haga jinglong merau. La pensitom yaki. Baka Bible bela puli meneka ong la pen ketang yaki mensim jongki. Rekat bagi kun Israel kidang long merau hapor Egypt. Kaperthei kantip bau blay uklem yap. Saus pasnem. Don't kibri kibo ang God is dead. No. Don't kibo ang God has forgotten His word. No. God is still alive. Very much alive. But ublay, God is in the business, in the affair of this world even today. Ublay udang bun kam menta. Habu yo i ka perthai ka longkat bagalong ublay yo i ba utip iki ke baro. Bat kinja, bat kin sa orlong kumaga ktien jo ublay ka kren. Bangin si i kata, bangin si yo i ka burom jong ka balang ka basapaw. Hey, you are too serious. You are too serious. Nuki kuon jo ublay. Singap ba? Singap ba? Nah keren ni ke natural Israel.
Ia kejat beriu Israel. Dan kamu orang meningin melawan penyaklat iki. Ia ke natural but spiritual. Ia kan nation of Israel but nak church. Singap yang ah. Kadba kikun Israel. Kidang long berau hari Egypt. Sau spa snem. Lapan sitom ben yeki lale ben yeki. Lapan tray sitom yeki kiba bun ki kam gumla pulih meni. Hari ke kiba jakalong. Bau blay number 1 unang penkre yeki nong pelat yeki. Baik baar kalong bau blay ulan nang penkre tamai ya ka kanan. Ken mau mene u Abraham, u Ishak, baru Jacob, bat kikun, kidon hari kanan. Hadin kelilong merau sipori Egypt. Bat kat ba kikun Israel kidang don hari Egypt. Ublay unang penkret hamay katay ka Jacob kinay pai biang. Bat menta ke ba ublay uong. Kamday syu ka kanan. Ublay lang bau Moses uong nganya lam yepi syakari kabatud dakadud bat kangap ong bat nga haleluya hakapor ka bau ublay uong yo Abraham ban mino nakari napo kari haran ban led syakata jaka ka bon sa ayo ublay kamong Abraham ngan ayame yekari kabatud dakadud bat kangap Henry kat bagi kun Israel kidang long merau hari Egypt. Ublay nang penbhay kari kanan. But hadin uwan leng bau Moses wong ong kun Israel nganya lam ye pimenta. Mde shu syakari kanan gabarim. Not the same old canon of the time of Abraham, time of Isaac and Jacob. I will take you to a new Canaan, and the land that flows with milk and honey. Singap ong kakti nga job lekum ni. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Exodus lai pra singap. Ubleyu ong hau Moses ong. Ban ngalawan hiar mga. Bangan pelat no yaki nagakti ki Egypt. But banya lamno yaki nakari syakari nakatakari Egypt syakari kababha bad bakraw syakari ken kabatud dekadud bad kangap ong badnya haleluya Banang ta Exodus like hatnyo ublay wong kumni ublay wong how Moses ngalaw ong ru ngan uday ublay ngan yalam no artet yepi na ke jing shitom kari Egypt syakari kanan bagi Hit bagi Amor bagi Peres bagi Hib ki Jibus rudi syakari kabatud dakadud bat kangap kabamud I will take you to a better Canaan. I will take you to a new Canaan. Nganya lamya pi sika kanan kabak hamba banya kapor kajong Abraham. Nganya lamya pi sika kanan kabak hamba banya kapor jong Ishak. Nganya lamya pi sika kanan kabak hamba banya kapor kajong Jacob bagi kun kijong Bikin mau Jacob bagi kun Israel kidon hangni hari kanan. Lawan page singa ban kam so tu kamba mangamla ban ai hagin ki screen Jacob bagi kon jo ko manyop hongot ki don hang ta bagi ksiu ki don hari kanan abaka wan kanem sniu bakatu ka jinyap tangan kilet bagi wan hapori Egypt haga jinglong merau ka jing shale ben ka bajur han reu bleu ong ngaken mau ti ki kular ki bang asyapi ngam kelet bat kat bagi dang long merau hang ni
Ublay nang perkhe ya ke kanan. Kilej kaju ke jaka, kaju ke kanan, tambah kam, kaju ke kerteng keruk, kaju keri, tambah a better kanan, a better place. A land flow with milk and honey. Ong batnya hallelujah. Lai pej mentah iki judge berriu Israel. Balong natural. Cô kí khôn cho oblay. Cô kí khôn cho oblay. Ngalo excited. Haladia ngalo excited. Ki ju ki baja ya ki khôn Israel. Ki ju ki baja ru ya ka balang. Ya kan spiritual Israel. Pikili kumno. Kumno. Ngasapan kot haka kandai tarik. Wat pep balin baik iki parlot ke jong piru. Bengin yo I hang ni. Kumno ka balang. Kumno ka balang pechani. Kumno ka balang kasdang. Nakaporu Jisu. Matikas kan riu. Kat pra. Jisu ongan tei ka balang hau ni mau siang. Menaka Paul Jisu haka Paul ki apostol haka kitab ki kam ki apostol kala yeng ka balang. Bat kumno ka lej syaka jinglong merau. Haka shihajar snem kabaki ong kataka dark ages. But kumno blay wan lambiang pade ka balang nang tay napo ka julong merau. Siya kata ka bakamba syusyu. Banak tadaw blay ong kumne ong. Ha kitab ka jong Hagai ar khandai ong. Nabaka burom juga ni ka yeng ka bamenta. Kalong kam kraw ban ka bamenswa. Ong utrai ki pai. For this church will be far, far greater in its glory, in its power, in its splendor than banyak katuka church ke mensua. Ka church ke bangin sioi mentanang ni syakmat. Kalong kam kraw banyak kapor jongi apostle. Ublay, ula pen kre menta, ya ka balang, bahkan rung, siya kata ka era ka jongka. Kalbangin na yoi, ya ki dak kishin, ki por, baka jiwan ka jo utray ka lahajan. Kuki kun jo ublay, wanum kelet, ba ublay, ukan mau, iki kentin jo ula ay syangi. Hagai ar kandai, ublay kelet, habau ong, baka buram jari ka yeng. Kalau kamu kerap mensua, kaburam juga balang. Kalau kamu kerap, banyak kapor juga apostle. Namanya ngej kem, haswa ka jiwan ka jo utrai Jisu, ban rong no ka balang, ban penlong ka balang, kanong le kurim ka jo utrai Jisu. Jisu unwan. Kumlah keren mene, kumlah ruai mene de kinong ruai. Sepangga jingkut ke jo blay, baik pastor Dani la keren kerja sepangga jingkut jo blay. Jisu unumwan ban syau ya ka balang ka bajaing ka bajabo. Jisu unumwan ban simti ya ka balang kum kan nolek krim ka jong u ka balang ka badap de ke jing tok bria. Nama kata kadau kabalang kalanang yaj menta syakada kajaka hakawala kanang ay pernai nang don bor ay kan ka ting ka jo blay na kitab probob hakaba ka ting blay koong bakal lenti jo bahok kaumud bangay kabalang talongong ka jing syai kabating syan nang ting syan but nang ting syan syadu kabajanay kasngi ong ban nga hallelujah ublay yung pendep kata ko kikon jo ublay do not be shaken wanum long kibla penki no deki aka go fios ngau deki aka go pio e si engin le kabalangan long kom no kiksio jungi kilong no kikon jungi kom no tikin long ko kikon jo oblay
Rau Jisu udang penslem banwan. Lalu kapoi kapor yang i bangingin lek no. Kikun ba kiksiu jungi kinang yo i ka ba pernah susu ka kam jo ble. Kin yo i susu ya ka kam ka jo ble. Sengap yang habau Moses. Sengap yang pechanga. Habau Moses udon hang ni hapori Egypt. Hakari ka jelong marau. Joki kun Israel. Uli yongi kun Israel. Ublay unwan banyalam ye pi. Bau nyalam no ye pi na kani kari Egypt. Ublay u ai ka. Ya ka message ka ju ka prophecy ju how Abraham. Mde kini kun Israel menta. Kini leki mitip u Abraham ru. Makidei kibat dang thamai. Moses wang ublay unyalam no ye pi na kani kari Egypt. Na kani ka jilong merau. Bau nyalam ye pi syakari kabatut dekat dut bat kangap. Angis kem kino kadrut bat kangap. Ngila im hang ni, ngila long hang ni la katas nem. Ngimio i hei to ublay. Kanu ngila ayam, kanu ngila duai, kanu ngila syajit, syai to ublay. Dan apa yang jepile si kita benong kumta. Ngala duai, ngala charging it, ngala ayam, ngala jaumat, syai tahu belai. Kitab Psalm kong, baiki umat jupi lanang penlang haki bilor jo belai habeneng. Bagi singikan wan, bau belai un pelit, ya kata bilor. Bagi umat jupi baru kini kelamal naik kema jo belai. Ublay un jubab. Ki kun Israel, ki don menta hang ni hagari Egypt, ki siapun sitam benya ki hakinong Egypt. Reu Moses uang anyalam ye pi sikari ke batut bedaka dut bakangap. Ke bom la long baka balong ke ba melaban perkat haga jimut jongki. Reu bleu pendep la ke jong ke kam ke jong. Ikun Israel kingen le kungeng. Tambah kawai kalong ublay ulong steadfast haga ketin ke Ukraine. Ông bạn nga hallelujah. Lagi ngeng kata ka syong hangi. Henry ublay un pendep la ka jong ka kam ka jo. Ublay un pendep. Ublay un pendep. Panamat ka daw ngiyo i. Nang ni na pori Egypt. Banlej kan kanan. Kari ka batu dia ka dot bakangap. Mdai syo ka kanan ka kapo jong Abraham. Let's see kini unong Israel kinong ngi ko ayoi ya kata kari ka jong ki department jongi kita ki department jongi badeu o Abraham Isaac baru Jacob ngi ko abani i kata ka jong kari o Moses ongem pimyo isu mentai kata kari namar ba kari ba pindai kala khamba susu khamparna susu khamitanat susu bani ka ba ka por ki department jong pi kabalang kan poi kapor ka jongka hakabau bleiun ra ya ka syangata ka jaka hakaba inyo i ka buram ka jongka baki briu kinong hey kata ka balang ka barim man syaka don mdan syu nama ka buram jo blei ublei ulai alam ngi ska wei pade ka standard ko ki khon jo blei what miss ngikin mau lesengan sebuteng biang hakapor kabaki kun Israel kimi nang ni napor Egypt banlej sakatai kari batut kadut bakangap kade ka ju ka kanan ka ju ka kerteng handai kala pher pat kala thamai na dong sedong hang ni hapo lenti kumba sao pho art liki station kumba sao pho art liki station ki Israel ki ban shong dara sao pho art sin ki station ki ban shong dara shon poi satai but don't do ki kun Israel ki ba khnyom yo Moses yo Joshua yo Caleb Pakai kebaja kim poi satai kuki kun jo ble ngakar pat ye pi singobha long ki bre ki badap dak je singongu yo ble wat phaidin wat khnyum namar ba nda poi ka takapor onda jakaban poi satai yo hachiteng philek no chiteng phihap no namak tara kuki kun jo ble long khlan bo trai
yang skem bat ublay. Ap dia kata kapor. Pada sisyakan wan. Kemau ublay uong. Bahkata ka vision kemau ublay laai. Kanja bat kanja. Laka penslem. Henry kan wan ulong. Ublay uong. Baka buram jaga balang. Kan kampana syusyu. Banyak kapor juki apostle. Hallelujah. Tungnya yang nak jika syong jengi. Ini penwai no. Tahu syong penwai ni kuat ban kot worship team. Lerang ilak banyak ruai tu kejeruai. For He's building the people of power, and He's making the people of praise that will go through this land by His Spirit and will glorify His precious name. Build your church, Lord. Take a balang try. Join our hearts, Lord. Thank you, receive. We don't know what you mean. For He's building a people of power. Amen. And He's making a people of praise. Amen. Hallelujah. That will move through this land by His Spirit. Glory, glory. And will glorify His precious name. Build your church, Lord. Build your church, Lord. Make us strong, Lord. Join our hearts. Lord. Do your To son. your Son. Make us strong, Lord. Make us one, Lord. In your body, in the kingdom of
Hallelujah. Haka kerteng ka jo Jesus Christ. Iwan hani ka por try be it ban duai nam taki khun ki jome try be it rap ingi nginum phai din na me nginum tlot no ko try ablay nginum long bla pen khi yangi da ki khubor ba wan na shrum ba shaneng ko try wat habangi yo I ko try ablay ya ka dinga ba klang ko try ablay nginum salia namangi don ya ka ktien ka jome kan ri yangi ka ktien jame kan ri yangi ka ktien jame kan ri ko try ablay yangi ba men pendep ya ke kular ku try ablay try hani ka por kan rabi ki don ki bala ra ki kti joki try bi ki don ke jing don kam ki ba bon ha ka jim joki jing ba pang bi sitom ko try le si ki ba hing ba sem joki ru kom ju try hani ka por ngi duai ha ka kerteng ka jo Jesu kom ka balang ngi duai ha ka kerteng ka jo Jesu ai ke lo la khiano da ka jing jing snam ka jo Jesu ni kren yi ke jing khiao try ha ki met jong pi na do clear ha kejat long kia ke badan hak ni ke badan haying hospital long kia hake kerteng ka jo Jesus Christ ko jo blay try ngi dwai nagam ta ki tu ki la jau mat la slem try be I try hi ba dwai nam ta ulok nam ta ka lok nam ta ki khon nagam ta ko try ki ai ke jing ja ga jim try ngi ngi scam ko ma ka tin ji me ka ong ba me don yi ko mat jongi hak mat jome try ngi da dwai la ka long ka mon ka jme kampan kloi se try kampan kloi ban pliet no ya kita ki bilor kan ral be it hakaba ku try ngi yo I bakin yo I ya ka jubab ka chongki try ablay jonga bakin yo ban le kmen ban chat kmen ha ka jing ba jome ker khu ko try yo pai lang jome kan baki mi ne ka jaka to ai ka jing hai ka jo try Jesus Christ ka jing ka jo ablay ka jing slok mesimo khoj lor kat bat ki baro mantaba shapom jukut amen hallelujah. Ong jam ong hallelujah. Let's you blay deka Holy Communion Sacrament. Onam klet dikata. Amen.